Bia Kamal, welcome back to NerdTube. I am going to explain the meaning of bureaucracy in Tognat. Gwaye ene Bia Kamal kana me alana magora liang magwa kanitin kontin dong gworke NerdTube. Teka magor ka gwas me alana me nyona na long mishal ke bureaucracy system amene. Ne mene nyona ne kontin wantin terar an baja lat ka duob danan dong shelling aja gwasame baja kwen gwad ma ka tuk english ba ko be kon di ala ling en kume ma be kon ra ka kwide me e kume ma ra chinat ka ngot ti chari aleka kan ngoda to chakari aleka ko mishi dwer shi dwir baji shu kep kajen ba cha ja luang ka gira bana kula ra itin duob danan na cha ngot ka chakari aleka kia duob dan mishi dwer shi lat duob dan cha de peleka ka ja duom tedi jenda bukona lat. The bureaucracy system, wajen it referred to a structured way of organizing and managing large organization. Wajen lede ki michari aleka structure michari aleka ko ba ngwane ba lat gwaskel kana duob dan and be muktaba mo ki organization mon organization ka konde kon lar shirka mat dor ka misha mat pinyin ideal cha lare especially government ki kume engine wa misha re ka misha organize ka ko organization midit ko jamana ki jen kuna la nyo dob dan de na ka jamon bureaucracy system wajen chet kamen to kume government andana let ka ngot teacher yaleka ki dup teacher garpin kana doba danen ye narodin ka ja ki bom long tin content cha top tin cha kamna okay Genoa it use definite rules procedures and hierarchy of authority ala jen chelet bang te ka ngot cha kanen yal te cha nong ne pin. It ensures that tasks are carried out systematically and efficiently. Waja ka tidial ke ngotin kon tin chala tong gwada mo ko ba ka lat ka duob dien ronken kaja ke duob dana cha ka lat kaja. Ana mani shwale bureaucracy. Bureaucracy system jan ka ngot ke organization ke ku michro ya leka ko belet kel ka duob mi cha ngot katin konde yena ro da cha ka ya leka ja. Wati ka ngwani cha ya leka gwasma key features of bureaucracy. Lata dana leta bureaucracy keja en bureaucracy jen te ka ngot ka te shop ka ngwan ki diech te chariale ka gwasame menyam hierarchy of authority ne dialan konan te ka luang wajen chakari aleka ki chaka lwai she clear change of command chajari aleka la duob dan roi na kaje one a clear change of command exists wati ga dom roi na kaje chiro na bang kaje where higher level supervise lower level alani de alta content niam tinten niam roja dan roi kaka akan learn to content pin duorno kan la ka joko wiana where higher level supervise lower level higher level a shirka kwara content niam bikan kwara pin dien bikan kulu joko no wiana na money wa mishal ke bureaucracy and bureaucracy lere ka jan duobo mo chira roi karode ne de pinji ka roi karodien kon lara ka duor mite nial alamelet ken pinjen be kan ladana men chala nial jen be kan baladan gwa mi cha jo lan be kan kolat ajen chol hierarchy of authority ala long be ne nial be kulu wopin me kan e dial ne me kan kana kon la tel do balat ka jan cha kon mo ka example gwaseme in a government department the minister is at the top ka kuma awa Nathan konde lat ka ngwani wa togenial kwa la gwor at directors followed by directors and managers and clerk director tin jog na wi anene kan Nathan konde la manager tin konde tin pin gwasami member bene kan Nathan kontin gwar ka ngwani pin ano ala togenial ne me ejen luanga danan chatop chale bureaucracy namo rewde
Rule and regulation. Ngotin kontin yen kan karodian. Bureaucracies operate based on fixed rule and guidelines to ensure consistency and fairness. One bureaucracy point kie kuma marai ka ngot tete. Awan ngot ke kati chare alika alo shikan warar. Misha fixed rule ka ngot cha yat pin cha ka ger. Ken tin konden chana jogo no ba gor no wianene guideline chana jogo gor na melalam chinta mi jogo jin shuma jaga malat ka shebel. Cha ngot cha je betul ka kwidu ko sina mo she lele she duir ke cha je be pelika. Example, rules on how to apply for a driver license. Cha cha chungun gwata me ngot ko jin anwo bi license be je chega dunger ngot dan si ngot me de be gere ko dong seben ala ngot to bi ka kon gor emenimi shikatuk mi cha ijogo no jin abaji nge ka ron ki ko rundang ro agent bi license tor biel be je ko bi yik tina men mi rona mo chi tuk ngot dana cha garpin ken ke fix rule te cha nyok ka me ger ka cha ka be ger ka kwidi ke cha ka be ger ka nga karara din enemi chinedin content nial ala ne kon te ka luang ki top manager enemi chikan ngot kula kon ger bukan kula kam directors bukan kam managers bukan kam clerk ajen bu ngot bu rin kula gero ken ngot bureaucracies ken ka ngot sha ger ajen amona man diodian division of labor ta dan and cha let cha ka da ka je tasks are divided into specific roles or jobs kan let wa cha ka da ka tin konti latke alo chi ne di alore ladone ko te ne di talwang karamata ka lwang alo ngai ka je te ka let te goal te deranda la men chi gore jenda na biladone division of labor la let cha ka da gwada chi tokte no jen do badana ba gore je tasks are divided into specific role of jobs with each person specializing in their area of work jin gwada na chi toktin jen gwada dana butin lo cha let to cha ka da division of labor cha example cha ngun gwasame ke chat in hospitals dwelwal doctor treat patient ray dwelwal awa kan doctor akaneden kon tim moy ke netin kon be panken ka wal nurses care for them ken nurse ni akaneden kon tin ku neden kon tin cha moy ka wala doctor ku kan kala gwich chin nurses cha patient cha de moy ka walantama ke da je treat bibin care region ke babangang na je and administrators manage paperwork kan it content to administrators tinta niam kan it content ku argan ku kan la gwar no jemi shale ne no betene kan it ton let kan gamo lo shane to kam du ladien michila doctor richa talk re dwelwal michila doctor richa talk ba let nasne la nurse ne kon bi wargan re ka administrators ke ne kon tenial kan ne kon tin bi paperwork bi kan kar yalaka na me agenta dana let bureaucracy ka je ka ngoti cha yan pin te cha de mantol ngwandien impersonality ta shen kadu decisions are made based on rules and logic ala ta dana lat ka do lat ka je let ka kwin wonten content cha gwar pin kana ta dan le dor ka je not personal preferences or relationship changwane chakalet ko ramamo nge yerodien impersonality tandan te karamamo ke tandan shat chamari ran keje cha ngodo mo cha de bilat ko jin ramamo ti yenene ke marien cha example everyone follow the same process to apply for a permit regardless of who they are enran wa gura ngot andan dong di ladere jekeje eno binam be lat be yi gor kanti konan sha gwar pin kan dia chaje bu mo shibu ka shortcut ke jin ina mele ne ne be yi gor do badan en shalar no bu ngod mo bo kaje na me shal impersonality alo tele o nga nga jeje ke tine ke relationship ke marne na me jen let ka bureaucracy ko ngod sha yan pin degen
Career orientation. Career orientation. Duwa badan and Charlotte Chagar Aleka key mention talkten. Officials in a bureaucracy often work in their role as a career, gaining promotion based on merit or seniority. Alaka duwa badan let kalat ke kam nar nyal gajere leni ke bureaucracy wajin men cha kami michile da gwa ajen baje kula kam nyal gajamo. Ano? Ana. Ala bi promotion bi kula jek. Awajin miladi namo career ke lat miladi rete kadu. Michi dualat baji kula promote based on men gwa dana shilat, based on merit or seniority. Men gwa dana shilat jen bai kam nyal kaje kene ta dana chi jen kaje ray ladamo ajen duob dan en baji kula kam nyal kaje. Career orientation jinin pa bin chaje bi jak chi bi chit kene den content tenawen. Namo shale bureaucracy system ko ken chicken ngot kien chicken katul ko shiben. Advantage of bureaucracy guasame efficiency awa ti dialat keke wrong tasks are completed in an organized and systematic way. Leda walat keke kadua mishar yaleka kie misha guir agwa kadua badana sha ngwane sha ka gwarpin keja akela waname advantage kel tin na mo kie mo go advantages lure ne to go tin jeka ka bureaucracy and bureaucracy kie kuma na mo wajen fairness wajen parana rules apply equally to everyone ngotin kone cha gwarpin tin en ramichi de dur baje yik dwech ke jen ngoda mo cha bularo ko mara ko nga kie ne ka chuon ko nga kie chung ne kel chele teram ko favor kie teram ko no gwasmo awa per Canada re ngonitin content ke bureaucracy. Rules apply equally to everyone. Namabi yik lare charkadu. Accountability. Clear responsibilities and hierarchy make it easier to track who is responsible for decision. Wajin men dana chalat ajen baji kep kajamo. Kajen ba ngwandi al bakalat kajamo. En ramichi duhalat ajen ramadan amba namo baji lat ke kwide. Clear responsibilities ta danan joji ke jere lad manana titene o jen ladimo ki hierarchy duptin kon chare lake banan balat ke je ko ladum batyak awa akenen kontin ba roani to ba la let ke je ba ramo kam longde ka ta danan chelet ke jen chwal ka accountability michi mi je ke lat ke mo go ba yikep ke je jen ngoda mo ke bureaucracy system. Disadvantage gwasame ke men jegen jeketin eno disadvantage lot kana men jega jeketin ka bureaucracy tem shale red tape excessive rules can slow down process. Disadvantage de wajen mite ka dwer mashadur ke temalat ka wala janya long andian ko te ngotong wan ti du de long to the raider la jaka ta ndan de no de lat ke je ko be jen ko gor ko ngodi ala to amene mishika tok shale red tape be yik jen pan anamo baje kula suk gor ko ngodi al chaje be moch ke shortcut ke bnawo niam lat ke mishoro lot batin diala kon tin ngoto kon sha gor wa ba kon gor jen chwal ke excessive rules ko ngoti dite long ke to ngwana long ka jaken ta dan de do tu ke je ko be jan na mo awa disadvantage ke mi je long. Lack of flexibility. Rigid rule may not allow for quick decision making in unique situation. Awa lack of flexibility lot kene ta dan en men alang ngot cha ka luan ka me ger keke che ngot cha ka ger ki ngot chi ka rodien rit gen rigid rules ala ngot me cha ger alo mishal rigid ala men cha lara kan gen bala na jamo chero da be ger tere rambi men ger gen dot ko mo en go lack of flexibility ala ngot ken ka de ti awa ka rigid rule. Awa may not allow for quick decision making in a unique situation. Awa changle la situation meteri kiring meteri toga. Awa chero da women gera na mo ba yi goreke. Jen lack of flexibility. Ke jen one of disadvantage women jega long ko sha ngot chika flexible ke chika rogera.
adong de ka le jaga coach ki de ka le woje ko she dwera mo she dwir ba ji dwech ka jen dweje mo shet ko dong mi gat mi jeg la re dul gorka no dong de rano ba je pelika chikan de pelika ka bureaucracy system ba yi dwech ka kan ngotin ko na chala no gadamo ba je dwech mi chere ko mi chejela dong chi gat chamat ka tap chi gat che yongo kwang chi gat che nyin karan chi gat che mi jeg chejela re dul gorka no ba je dwech ka ngot ke ba je panik ka ngotin kontin chara la ka jen bureaucracy system mo goro de ran de jangach mela disadvantage do dien tin impersonal again point the awa telegon marka people may feel treated like numbers not individuals brano gujeno jen chere ka kwen ki number ki ala dong broje ke to changa je jek alo dong bai gujeno jirami jor ki jirami bro gujen ko idan bro guj ke je awa disadvantage no mo ko kan wat ka bureaucracy system che jibe palika ki che jibe ngi jeno jin etiyen yana mar yaramo mo chelet ka bureaucracy shade jane awashit ka government agencies shit ka department of education ala dul gorka ke ngot tinaren pelka megan mi cha kwalantama ba yik panish ka ngodana cha ala ba garan ba panish keja immigration services netin kontin yan kan netin kontin tin be wo dodien mi jin mi ci dwelat ba yik lo jokke ba ji deport na mon ngon mi cha gwar pinya ken ko cha je bet tol ko jinne jirame tedi mi ci dwer ci lat gwad dan chuten ba yi wo na mo a bureaucracy system gwaza me example again like large organization like bank hospital and universities can a bone universities bureaucracy system hospital bureaucracy system bank bureaucracy system ko ken chingmot ken chakager jin mi yu ran chika kwal ba yik panish ka do brande je panish ke ja hospital na ba ke bank bo malat kone ken tiken ka ngot atuga ni ala bene pinya gwada mo wa mi chala ramta ni ala jen mamba gor ne di ala to ko hospital bono no man cha goram te ni am jen ba gor ne te pin bono ka university na ba toga ni alba bene pin ana ran te ka long gwada me ajen chwal ke bureaucracy system mugo kon lu ka tuk de gwada me ko bana je ku tuk bureaucracy system jen e ku me roi na ka ngoti chari ala ka ko mi che dwer shi dwer ba yi chu kap ka ke ba je kap ka je ka sha jalwan ka me gar keke ka ngote sha lwan ka me gar keke en bureaucracy system gwada dana bi ngai keje mi shi dwer shi dwer mi nawo na ka ngote kono sha gar pin cha je bi paleka ajen mo goro on tama ne re kono te gad ba ka ngeje gwa ko ken sikan be te karek redul gorka ki re gwan kon te keten anyok be jin point ko rwade bo shi be goro no jin bro lat ka system ku ji ngot keten kon tin cha yan pin ko te ke kuma na te go dono kuma rai kono kwidem gwas me chale bureaucracy system luno ngot ke te cha yan pen te cha de tol achang chimi je ke la ba yik doi ke cha bi pelika tel mu gor pelika tin gwas me jen chwal ka mo jen decision kwa jeme garama te nyam eno ramata nyam jen bi decision ke jen bu dor bi la ba nan balat bine di albu kuloten ajen da nan go rede nyoga yekel ke kwi bureaucracy system ka tungne nas ko bi ajang ach en bi atakamal bye bye